Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, ман Абдулғафор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Имрӯз ният кардем ки видео кунем дар бораи Яндекс грузовой тариф маленький кузови майда Lada Largus аренда 1600 рубл. Дута тариф медояд бародарон. Се тариф медояд, курьер ҳам медояд, не ки курьер да Largus невигодния. Курьер барои одамое ки вели катяну пиёда, яъне пешком. Тариф экспресс доставка ва грузовой. Грузовой как безгрузчик, как водитель грузчик уже автоматически медояд. Вақте ки ман кор мекардам, ҳозирам кор мекунам, бисёри бародаронам ина кор мекунанд, опыт доранд, мефаҳманд бисёр вақт тарифи грузовой кишта то есть тарифи экспресс доставкаро кишта мемонанд ки штоби грузовой заказ бигиранд. Чунки меша моментое ки тез шумо да экспресс доставка метия грузовой шумо мумкин пропускат кунед. Лекин имрӯз аз сабаби ки мо видео кардастем бояд конкрет яма хеле результати хуба нишон битем. Ма шумо да мефаҳмонам, лекин ду тариф кати ма кор мекунам, яъне экспресс доставкаву грузовой одновременно. Ҳар душа гирон мемонам, ягонча намекушам, соат ози 8 саҳар то 8 бега иншоалло ма кор мекунам ва бега конкретна результата шумо да нишон метам. Так, местонахождение, яъне ма дар район Митишидаем, ма да иҷа зиндагӣ мекунам. На алҳамдулилло бромадем кор соат 8 саҳар. Камакак мошин гирдиш ҷазираи ози медорам успед кунам агар заказам натян, чунки ма линия даем уже. Я уша пак мекунам, заправка мерем, заправка мекунем 1000 рубл дау кор меброем. Бародаро, нагзаронда то охириша тамошо кунед, чунки чизе ки шумо да интересе мумкин дар аввал ё дар мобайн ё ки дар охири видео биёяд. Рафтем. Ман мошина моҳика намекунам, гуфтам моҳика намекунам. Инаё рави нимкола кадиян, обшон ях кадаи да уҷа. Бародаро, ҳатман низамирзайка бигирен ки ганда азоб мекашен. Мошини ман вроди тоза. Ина ойна да хушум метавад диди. Просто най баршта чхели ки дидесен лои бисёри бад пардаги. Заправка дар омадам бародаро, нав пистолет амондаги бидем ки заказам додан на тариф грузовой 60 километр аст где-то. Дар ин ҳолат советом метам бародаро, ҳатман занг бизанем пассажир да, мисол клиент да, бигем ки шумо заправка даем примерно 3-4 минут шумо дер мекунед. Ман фикр мекунам аз 100% ами одамо 95%шон майл меган, я 5%ш отказ мекунам. Ман занг задам, гуфтам ки ман дер мекунам, заправка даем, заправка кардесам, гуфт ничего страшного, ждем. Так что ина уже ман заправка кардам 1000 рубл да. Иншалло ки мерем. Заказа бародаро хучон бор кардан. Так. Ма озиш вода примерно нишон метам. Чхели заказ. Ана не уже наметова. В общем, бародаро, вақти заказе ки грузовой меояд, дар ҳамонҷа худаш уже указат кардагие ки ана грузчик дар кора ё негуфта. Иншалло агар успед кунам, до фидга скриншот мекунам, нишон метам. Бо чӣ ба бар омадиста инҷа. Поехали кун. Монам хабиста. Якум заказ мона маҳкам мекунем. Соат 10:27 шид. Чанс мемонам. Айда 1200, 1600 рубл кор кардем мегем да. 400, 600 рубл комиссия гирифт. Комиссия 3% парк 66 рубл, 24% се, 24 се получается Яндекс 537. Ози ҳамаш баланс меояд иншалло. Далше ждат дорем. Лекин медонем бародаро, ма дар Можайский шоссе пушти Одинцова даем, пеши аэропорта. Оз такси мешидем, аэропорт мерафтим, очеред мегирифтим. Проводник кати. Дидене чиқа тоза. Субҳаналлоҳ. Се тайнам хеле мешок. 20 кило зиёда точно. Да тариф доставка уже ина медроя. И как грузовой медроя, лекин ё чхели ки медонен. Нигоҳ кунед хитриги одама, да, инами 3 мешок, как минимум и бояд маленький кузов грузовой, Largus заказ мекардан, ё экспресс доставка заказ кардан. Аз сабаби ки бисёр бародаро розӣ мешаванд, ина ман ҳамози розӣ шидам, бурдестам заказшона. Агар не бояд и грузовой бошад, дар тариф грузовой нархи поездка ай Можайский шоссе ба Киевскира
примерно 1800-1700 рубл мешид. Ана тариф экспресс доставкада узи ман нигоҳ кардам 980 рубл. Все равно худо да 1000 бор шукр, лекин ман отказ мекардам, ман мумкин минус мерафтам. Минус не, ака ризқи моро Аллоҳ метиҳу, лекин даи дарун бигем ман мумкин без заказ мемондам. Ай сабаби ки заказ 1000 рубла буд, манам все равно розӣ шидам. Якам гуфтам ки не, шумо бортон бисёр ай бояд грузовой ҳисоб бихӯра. Ак ман ният доштам ки ай сар мара грузовой заказ кунам, хитригӣ марам нагзашт. барои ҳамин донистан монен амира ки вақти борошон бисёр ай шумо да маъқул нестае, шумо метавонен смело отказ кунен, служба поддержка да нависен, борора набарен. ё ай момент истифода мебаранда. Лекин мисол заказе ки шумо да нигоҳ мекунед ки все равно выгодни ай. Мисол ман да иҷа хела не як 20 минут вори истодам, заказ жад кардам, заказам додам. Барои ҳам гуфтам лучи мерам. Якта лайфхак меган, чӣ меган бародарои на. Ана самое главное я моменти дига ки вақте ки шумо кор мебурен, не обязательно ки шумо экспресстона ҳама вақт гирон кунед. Агар ки шумо дала ларгус бошен, барои ҳамон мисол метавонен инагда кишта монен, чунки вақте ки мисол ози ма экспресс доставкара гирифтам, акма гуфтам ки имрӯз ҳамин кати кор мекунам. Агар ма экспресса кишта мемондам, мумкин ки мада грузовой меғалтид. Ва ё экспресс заказ мекардан, намеёфтам водитель, ба уже грузовой заказ мекардан. Барои ҳамин вақте ки кор мебурен, мисол ҳаракат кунен, якам я 15-20 минут грузовой я холӣ гирон монен, да тариф да даруни программа ҳалиш карда мешавад. баъде ки заказ наёмад, уже экспрессан гирон карда вай кунед. Ина уже шукронаи Аллоҳ дуюм заказ монай, якам заказ мон 2200 рубл буд, тариф грузовой ай митиши баъдинцова. Ана ҳозир бошад иншоаллоҳ ана 1000 рублда ай Можайский ба вая номушчи буд, даже ай Можайский боло мо ай Одинцова хела дур омадем ба Киевскира. Большая Спасская буд, чӣ буд дар ҳаминҷо ҳастай. Большой Савинский переулок, 12 строение 18 рафтестем. Центр да заказаш ганда бисёрай именно экспресс доставка бародаро грузовой да центр редка мешава. Камай барои ҳамин ҳама вақт ай садови ай трети транспортни калцо дуртар бигирен хитона расстоянитона, мисол местоположенитона. Ина ма ози заказа диюм закази экспресса фровардам, сразу я закази дигам додан, экспресс доставка. Ак намедонам ози аз двери до двери боша ё ки хеле ма фикрам тари буд. Аз двери до двериш боша, бояд мошинамони бирай биёй. Камтарам хелиш намефора рости гап. Барои чӣ ки центрда проблемаи парковка мекунем, меоян сурат мегиран, парковщико ҳам набошанд, ҳайвонои хучон меоян сурат мегиран. Мара чанд бор сурат гирифтагиян. Уже бисёр шудагиян, ба фикрам бисёриётон медонен, просто любой желающий метавона программа скачат куна, нарушениеро сурат бигира рӯӣ куна, аз тарафи правительства ва ё да бонус метиҳанд, пул метиҳанд мақсад ва ё метавонанд барои ягон чи расход кунанд. барои ҳамин дар ҳамин ҳолат эҳтиёт кунен, ҳама вақт номеротонро маҳкам кунен, лекин ягон чизи дига придумат кардан дар кора, вақте ки мошинтона шумо ненадолго, то есть вақти бисёр да намемонен мошинтона, короткий срокда ягон чи придумат кардан дар кора, ки мошинтона сурат нагиранд. Намедонам ягон магнитный номер гирифтан дар кора, ки чтобы мисол номероро снимат куниву бо вай кунем. В общем, сеем заказ мондаем, соат где-то 12 шдестай, на Брянская улица и Киевский вокзал. Ина мерим Большой набережный, дом 9. Кухай, иншалло, кучига меша. Оли я разнаёрам съёмка мекунем велик. Машина инаиҷа мондам, бисёр вақт аҳамиятен, агар ки хеле знакора десин, ака знак инаиҷа по правилам бояд дар ҳаминҷа боша, где-то ёки дар иҷа. Мақсад дар иҷа моро сурат намегиранд, иншоалло ба хайрай. Бовар кун аҷоибот шиди, заказ монам ана 685 рубл. 24 минут мерем. Ма фикр мекунам ки беҳтарин ай нарх, инаиро гирифтам. Намедонам продукта чия, в общем рафтестем иншоалло. Так, ҳисоб мекунем. 2400 рубл уже кор кардагим ма. На ду заказ, бои закази 700 рубла иншоалло. Алакози пауза кунем бародаро, кадоме ки подписаться кардагин нест, подписаться кунену дар комментария нависен оиди кадом кор бо мо съёмка кунем. Чунки иншоалло
как минимум дар як ҳафта як видео мебирояд, лекин ҳаракат мекунем ки дута видео дар як ҳафта дар YouTube пешкаши шумо бигардонем. Чорум заказ бародаро, я заказ грузовой, сеюм экспресс. Так, Врубелья 4, Маршала Рыбалкова 2, корпус 9. 309 рубл. Бародаро 2 километр 5 минут мере. Пакета дуно. Бародаро обед шид, ана кафе омадам иншааллоҳ. Инҷа бо ҷои таҳораткунӣ, ҷои намозхонӣ дора. Алтовский шоссе дом 22. Ай бародарои узбек, тоҷикан. Мошина мондум. Худо хоҳад мебарам, таҳорат мекунам, намозам мехонам, обед мекунам. Далши кор. Я бояд закази дига грузовой. Бор кардесем пока. Фақат я моментае ки ман 1,5 соат бигем перерив кардам. Может даже 2 соат. Чунки 20 минут, 25 минут ман тарафи кафе рафтам. Ана баъд дуромадам, мақсад таҳорат кардам, намозома хондам, алҳамдулиллоҳ. Бенамоз намеша, худом прекрасно медонен. Линия буромадам, сразу заказам додам. Ҳозир бо анаи заказмон ки ҷоай. Так. Касаткина дом 3. Ҳозир намедонам чанд пулай. Ҳай кунем иншоаллоҳ, баъд уже бифаҳмем. Ина уже қариб ҳисоб магум кардам, мегӯям меша бародаро ба сари я закази дигар рафтесам. Ана тариф экспресс. Доставка экспресс от двери до двери. Вақте ки от двери до двери шид, бо 150 рубл ба фикрам плюс мешавад. Булои заказ да тез мебро мефрои ку мақсад мера ай хонаш мегири ё ки ай гаража ай ки ҷой набоша. Уже гарм шуд. Бародаро шабка катима радиден сразу мегум тона бо пака ягон чи мунаидаст монатем амура гуфти урусо ки оценид намекунем, қадрша намедонем да. Субҳаналлоҳ, амқа ба умед чақчақ када рафтесам. Заказ отменид кадай ман надидам. Ҷӯши? Я заказ отменён. Бова рафтесам, худо дар номи ҷонам. Ман дар бизнес кор мекардам. Рости гап бадай бизнес, дар тарифи бизнес Яндекс ами ваяйку телефон. Вообще, ну, программа вообще гап намезана. Ягон майда на заказ тиш, ягон туш овоз надора. Не, мисол вақте ки просто то уже до закази, кати клиентът рафтеси ай болош бо заказ метиянку, да ию ҳолат беззвучни меша заказо. Ана бо наву мегаку пристигнити су дига и гапо заказам отменит кина намега заказ отменён. А вақте ки худат тоқаи мақсад заказ дори ба овоз метия заказ бития, лекин заказ отменён бага намега бадай ҳамун рост дига бина ма субҳаналлоҳ. Намедонам ма уже 4 минут шид 5 минут шид буромадам ведин хада рафтесам ба сари клиента. Телефонма поёнда мондагим акиш ка сёмка кардистан. Чӣ равид? Заказ отменит кардиам, ман хабар надорам. Хай, ҳеҷ гап не. Всё, что не делается, делается к лучшему, гуфти ҳамон урусо ки ина бо дар номи Аллоҳ ҷонам бояд дига додан. Падарат оле гуфта будам. Ҳамон заказа додан ма бо. Намерам аки ба сарша. Бошем бародаро. Чӣ гуфтанем буд, ман нао шабкара снимат кардам ана дар бораи саломатӣ. Мо чизеро ки ҳамин вақте гум накунем, ягон чиро ай даст натем, қадрша намедонем. Рости гап як ду рӯз подряд где-то саҳар кати душ-пуш кардем, биромадем бе шапка, хмона хушу гуфтем, гуфти гапо. Шамол хӯрдем, чо кардем, ман ҳамиҷада медонам, ба фикрам мефаҳмем бисёриётон гаймарит мегӯянд ку сара хам мекунӣ, ина намоз хонданда худо дар номи ҷонам сар дар мекунад, намешавад. Як мехонем мо алҳамдулиллоҳ, ана сара сахт ҷумонда ё ягон вай кати дар мекунад шамол. Барои ҳамин обязательно ғалз пӯшену бубурем берун уже хнакшаге. Заказаш вроде мана маъқуле бародаро, доставкаи наи экспрессаш. Ина нигоҳ кунем. Так. Биё чигӯ шидӣ? 552 рубл. Линия даем. Мошина бинен даки ҷомондо. Як лайфхак мегӯям тона бародаро. Ана соат 15 такам 8 шид ма заказ даем. Як соати дига мерам иншоаллоҳ заказ да. То есть заказа меқадарай тарафи Домодедовский. Нигоҳ кунем бародаро, ана иншоаллоҳ кор мекунем, дар процесси кор шумо уже бисёр чиро мефаҳмем, лекин мешавад ки бисёр моментҳои хуба аиҷа шумо дарс гирен. Яъне чӣ хел иноз бародарое ки кор мекунанд мара мефаҳманд, коэффициент мегӯянд вақте ки спрос хела калонай дар Яндекс,
дар ин ҳолат заказҳо қимат мешаванд. Ана ман ҳозир ай Измайловский заказ гирифтам, где-то 18 минут омадам, 800 рубл шид. 800 рубл 11 километр буд, тариф экспресс доставка. От двери до двери, я запчасти майдаак. Ана кози ай иҷа ҷое ки вай запчаста монду, мада сразу заказ додан. Чанд километр? Ана 25 километр буд заказ. 1 соату 10 минут роҳ мерай. Ман аҳамият надодам, заказа дидам, хурсанд кардам, мақсад бекайфсен гирифтам заказа. 1000 рубл. Ман метавонистам ки заказа отменить кунам, вақте ки заказҳое ки далне поездка мешаванд, мисол ай 20 километр зиёд, ва ёро шумо метавонем ки отменить кунену, мисол активност рейтинги шумо поён намерава. Ман ин заказа гирифтам. Ман метавонистам ин заказа отменить кунаму дар даруни центр дар муддати 1 соат, мумкин ки ман 3 та дига закази экспресс 700 рубли мекардам, дар ин ҳолат ман бурд мекардам. Барои ҳамин ҳозир хай чизе ки ҳаста, алҳамдулиллоҳ, аввал охир худо мо хеле хуб кор кардем. Конечно, охири видеода ман уже нақл мекунам, уже вақтам ба охир омадааст. Чӣ хеле ки ман дар мобайни видео гуфтам, ман дар мобайни 2 соат перерив кардам. Барои ҳамин беҳтарин мешавад ки ман то соати 9 ровнара кор кунам. То соати 9 ки кор кардам, субҳаналлоҳ. Телефонда апликация накунем бародаро, қариб поворотам мегузаштам. Ба фикрам штрафун кардам, чун безе поворот кардаму. Эҳтиёт кунем бародаро, эҳтиёт кунем ки ҳашом видео дашид бахшиш. Ё ҳаминҷара ман бисмиллоҳи раҳмонир раҳим бигзарам. Анаки соати 8:40 иншааллоҳ ман адресна мерасам, заказа метам. Баъд худо хоҳад 20 минути дига линияда мешам то соати 9. Ягон заказ ки додан беҳтарин, агар заказ надодан, мақсад соатҳои 9, хая 10-15 минути дига падарка мекунем, 9:10, 9:15 ман уже ай линия бугем мебироем иншааллоҳ. Чунки мобайнда бо ман намози аср хондам, намози шом хондам, ай линия баромадам бугем я 10 минути. Хуб мешавад ки мо ёрам ай болош вай кунем, добавит кунему чиста 1 соати обед ҳисоб кунем, 11 соати корида мо чанқа кор мекунем. Закази дамади дувара овардам, заправка мурдеста буд. Гуфтам заправка мекунем ки я закази дига Павелецки додан, экспресс доставка оди заправка кардесам. Охирон заказа иншааллоҳ мебарам. Ба уже ҳисоб асад мекунем. Ба ҳамин ба анҷом мераса беҳтарин сменаи кори мо бародаро. Аз соати 8 саҳар то соатҳои 9:30 бега ҳамо кор кардем. Примерно 13-13.5 соат мешавад. Мо аиҷа 1-2 соат минус мекунем как минимум барои обед, перерив ва вақти намоз. Чӣ хеле ки ман дар саршавии видео гуфтам, ба кафера мо 1 соат раҳ рафтам где-то. В общем, бародаро, ман фикр мекунам ки 11 соати кори справедливо мешавад. Мо агарам хеле ҳисоб кунем, дар 11 соати кори 8000 рубл ман кор кардам бародаро. 8000 тоза. То есть не бахшиш бародаро, 8000. Аиҷа ҳозир мо минус мекунем 1600 рубл аренда, 1400 рубл и обед кати бензин мешава. Ман 275 рубл да где-то ош харидаму, получается нон, чой, бале. Ва 1100-1200 примерно бигем и обед чиз бензин шид. 5000 рубл тоза дар тарифи Largus, тариф грузовой ва экспресс. Ина бародаро конкретный результат дар рӯи экран хутон дидестин. 8000 чӣ кунем бо ҳамҷаш бо туре ки хушук шава. Ина ана обязательно дар комментария нависем бародарое ки кор мекунанд ягон лайфхак, ягон беҳтарин чизҳоро шумо бидонед. Бо ҳастад бародарое ки хела пеш, мисол хела шид кор кардесиян ва ё бисёр вақт экспресса мекшану бисёртар грузовой мебаранд, дохил вақт 10000 меша ва и гарантияи вая наметия ки шумо метавонед ҳар рӯзам хели 5000 тоза кор кунед, да 8000-9000, мумкин ки пага 6000 шава ва мумкин ки пага 12000 шава. То што имрӯз буд, ина ма ҳамаша честна сёмка кардам, пешкаши шумо гардондам. Ягон камбудӣ боша бародаро дар комментария нависен, иншаллоҳ дар видеои оянда мо ислоҳш мекунем. пешравии мо бо дастгирии шумои бародаро, ман Абдуғаффор Хусайнов, канали Тоҷдорон, мо омадем обратно ютуба вастановид кардем. Барои ҳамин дастгирии шумо дар кора ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo, Instagram чӣ хеле ки метавонед ҳамин видеоро ба шиносотон равон кунед. Фикр мекунам хеле видеои фоидаовар мешавад шуна. Агар ки интерес набоша, конечно
подписаться кунед, лайка фаромӯш накунед. Иншоаллоҳ рӯзои наздик як видеои дигар беҳтарин пешкаши шумо мегардонем. дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбонтон. То боздид. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.